Ka so kami ka so lima. Asal kita tentu asal kita kan so Paulo semua. Waktu sini pe ulus malas marau na jalo. So lima akan sa kami pinasama tuamu. Iya, manguna asa doon na so naman na matuwa naman to asa kapas doon na gulangon na ibed di atas ni salian. Oras matok kamera jadi perkalian mo naman jalo. Tugabi na ma dia muna sa una hot ulo nami na mangalian. Iya, mangulog na raja. Yari rasoni manya muna hula-hula nami raja gulto. Tulang nami purba. Muna tulang po na nyari dabani. Tulang rolo raja seturi. Hula-hula na marang-marang idamanin to purba. Hula-hula anak majay, raja gunggong. Sinaga. Dohot Hudapea. Saluna muna panggori raja nami salinasong na. Ala naong di pasatu hatta pasu-pasu pardonga saritiyon. Tuhan muna dari namin ang buru namin. Mula hatopin na adong nanilujong na. Mula lilingin na adong napinaymana. Dabot do ditiki na nauli na ringan di patu-patu hatta. Dabot do sirok kaktod dini. Dari nami ima buru gultum mo. Buru bolot buru gultum do di julunan. Jadi idolas nerohan nami setulang muna. Jadi itu petang yang nami salilingo. Tohomat itu masih para sirohan atau hatta perdingkat bahasa dipasau doa ka pangidot kesaduhuna dan demobi ma dipangidot di naporo nami opugio boru. Jadi di son hami jongjong anaing pasaton akka pargo intang yang nami marhite akka hata pasu-pasu do hata noli tu hamuna. Jadi bolo hame dang ragu beri aum badua. Alana bolo dari segi umur lunga tarap dewasa amuna, na lebih dari dewasa. Alai nang sirohonok kutu hamuna manang bohape gejang di umur ni nama rumah tangga dakya tamak rumah tangga. Selalu berumah tangga itu harus belajar dan belajar dan belajar. Alana gulang nonton main pasirang serangon nampe nomor geleng. Jadi itu bukan suatu apa dan jaminan. Jadi panggilan nami lo suli akan nomor holang neroha. Dereng matoroknya ka hula-hula menonne. Suli manangyapkon mulai sendas sebut. Asang dia serega bisa ada rumah tangga na tinggal kamu na tujuan nario. Asa sere rumah tangga yang saling mengasihi. Satu rumah tangga yang berbahagia, yang takut akan Tuhan. Jadi di haroro nami di zon, siasi marwan itu. Dan mau song deyo naik, mars itu tukol song di rupiah, mars aminan song lapan igau. Jadi anon pasaton nami ma ulus dua muna, ulus negajang do setorok rabu. Asi marhani Tuhan asa gajang. Berita gabi dong berita horas. Nana yang si bigon nami sekamu na tujuan nario. Asa toro maka pinong parmuna. Jada di pasu-pasu itu amma saya luhuna akka sakat di rohamuna do akka muna. Jadi kawasan nami ma pasu-pasu tuhamuna dan dua. Ada orang sopa satami ulus nami dokon na tua-tua. Dokon na tua-tua. Tubuh masih koru di dulu di perbatua. Tubuh anak do buru mau dari do tu buru asarong dong sorma tua. Do na tua. Bago na mahal to dari dia dan dirobia. Horas mahamuna. Delega dan dirobia. Get. Bago na mahal to mana dia dan dirobia. Horas mahamu. Matutu. Jadi sama lima itu di horor naburu. Si marahani Tuhan. Sekejap mau muda, saya manang boru. Ador haluk kama tugu-tugu ni lubu, ador hati tugu-tugu di hordo. Nang maham nambor sorma dia tugu-tugu paupu. Sama tu nomor nini, sama tu nomor nono. Jadi dia muna akan nombor nami nama-nama jelas rohan nami. Di bawah sapotarion dari kami do tinggal di Rohamuna sadari Rohamuna ya kudote sadarion
sesadama amu perdamai-damai dok na tua-tua dok pun na tua-tua tempat isi bakading mah di dulu di pandingdingan horas mahamu na aka mengorunami namar-hamaranggi etakas doamu guber kami marsi bay ring-ringan saat dulu saat mati kortean bunga sa ulot kesedarion di doga 11 nyerohan sama kita di panggabian sama tu parorasan jadi masa kami mamsi Senhor
Jadi wani potong nami, ngalo be, macam nami, alas melutaskan lah. Ini bolok. Ini